Into endizise apha bhuti kukuthi obana ndithanda i-boyfriend kasisi wam. Uthanda i-boyfriend kasisi wakho? Ewe bhuti. Uba nomdala wena nosisi wakho? Ndim omdala kunaye. Uyazi kanjani i-boyfriend yakasisi wakho? Mhlambe Umane ezisa. Umane esiza nayo apha endlini okanye bamephumile ebuya ndibonisa ii-pictures zabo. Malo bandile. Ya unjani abi? Ndiyaphila njani? Ndiyathemba uba like into endizayithetha apha andikwazi uba uzayithatha kanjani kodwa ekugqibeleni ndizofuneka ndiyithethile. Ufuna ukukhuluma ngani? Uyabona nawe ubusisi wam andimphathanga apha, uyabo. Sele ndithi xetha le nto ndiyitya ngaphakathi but sele ndikuthandile. Ndiye ndakuthanda kudala futhi ndikuthanda. Hey Alon, usho ukuthi yonke nje leminyaka le ngingene lapha ke ngize kusisi wakho wena ngikhalela. Ngakhumbona ngelanga ungitshela ukuthi i-trunk yami right. Ngi-right ngokugqoka usikala wena ugqoka ama-trunk mina amanye amajita agqoka usikala. ngibingelele mukelo wevumani film lokhu lumavumana le kwamhlabela ingane awusona madoda le phansi manguzi kuthiwa kakhubalo ndibuye egcikeni angazi ke ukuthi kwakusholani kodwa ke bayazi abanye Africa yonke South Africa yonke noma buphesheya noma bukuphi la ukhona siyanithanda Nkosi yami happy new year siswami uyaphila kodwa? Ndiyaphila bhuti kunjani? Ngiyaphila igama lami nguvumani wena uba? Ndingu-Elona bhuti. Western Cape. Ewe bhuti. Ungabe ukuxelela umbukeli kalokhu ukuthi yini ekulethela kulesikhathi lesi? Into endizise apha bhuti kukuthi obana ndithanda i-boyfriend kasisi wam. Uthanda i-boyfriend kasisi wakho? Ewe bhuti. Uba nomdala wena nosisi wakho? Ndim omdala kunaye. Uyazi kanjani i-boyfriend yakasisi wakho? Mhlambe umane ezisa. Umane esiza nayo apha endlini okanye bamephumile ebuya ndibonisa ii-pictures zabo. Ya. Ngabe mhlambe khona i-boyfriend emenzela khona? Ewe uningi. And yiloo nto ndenze ndide ndibawela i-boyfriend yakhe izinto andibalisela zona izinto amenzela zona. Ndade ndaqonda uba like sekuvuka nalaa nto kum ndiba nemizwa yakhe. Mhlambe i-boyfriend mhlambe ekhaya nihlala noma uba khona abazali? Bakhona abazali but abahlali ekhaya. So ekhaya sihlala sodwa. Kuyenzeka i-boyfriend ifike? Kuyenzeka uba afike. Ungakunabe nje kabani? But kuyenzeka afike ahlale like nathi for like 2 days like indlela ayiyo. Like uyile nto ndiyifunayo. In as much uba like eyile nto ayifunayo sisi wam but nam uyile nto ndiyifunayo so endaphe sendidevelop ii-feelings and ke ngoku andisakwazi ukuzicontrola yiloo nto ndikubhalela. Manje ufuna ingakho bulokhu uthi kumele simbize sinhlanganise umtshele? Ewe bhuti loo nto ndifuna naye ade ayazi. Awucabanga ukuthi mhlambe le nto izonixabanisa nosisi wakho? Ndiyacinga and izosixabanisa nyhani kodwa ke ekugqibeleni ufuna nam ndide ndiyiveze le nto ndiyifila ngaphakathi ndingafeli ngaphakathi. Ekugqibeleni ke sisisitazi sobona uba sithini. Ngabe uba nomdala phakathi kwakho naye? Ndiyimbhuti omdala kunaye. Ngabe nje uGuy lo mhlambe uhlala around like sengisho ukuthi mesuke nivashele noma mhlambe i-distance ende noma mhlambe uhlala kwenye idolophu but ulapha use-Eastern Cape naye. Uyeza mane siza yini. Sisi wami yini enye nje mhlambe okuyibone kwindoda kasisi wakho ngoba uthi uyayithanda manje ufuna uyitshela? Iwork yakhe lendlela amoye ngayo sisi wami indlela amnakekela ngayo and nabantu ba like thina ekhaya ubonakala ngathi ngumuntu okind and caring nayo yonke yonto. Awucanga usumbukeli mhlawumbe uzothi ukukhohlakela ukuthi ufuna ukuthatha i-boyfriend kasisi wakho? And as much ba angathi ngikhohlakele but into endiyifila ngaphakathi and nama ndizikhethelanga. Yile nto oyifinayo wena? Ewe. Nami ndiyambawela in as much ba usisi wami emthanda nami ndiyambawela. Yini ukubawela sisi mhlawumbe kunamaZulu lapha yabona angasazi isiXhosa yini ukubawela? Chaza like umthandile. Uthi umthandile South Africa my team ngicela ningivumele ubhuti asondele uyabona so manje sisi wami uready kumtshela? Ndinovalo kodwa ndizothini ugqibeleni ufuna ndiyithethile le nto. Uyaphila my brother? Ngiyaphila yabhuti njani? Siyaphila. Igama lami nguvumani from ivumani film. Ngiphethe usisi la uthe uElona right? Uthe uElona ubhuti ngabe uba igama? Igama ubandile. Ngabe usisi uyamazi? Ngiyamazi usisi angimazi impela. Umazi kanjani? Hayi phela usisi walo ngithandana naye kodwa yena amdala usisi. Mina ngithandana usisi wakho omncane. Amahle. Mucabanga mhlawumbe ukubizeleni mhlawumbe usisi mucabanga nje. Angazi.
ingakho ngathi ngibona ngathi ngithukile ngifuna ukwazi yena ufunani la usisi wakho uyazi usisi wakho uthulani njengoba engibizela siswami ungakumtshela ukuthi yini njengamanje ekuletha la ekubeka la mhlawumbe uyamzonda usafuna ukuthi ujola ukufika kuba ngithi sekunesikhathi singakanani ubazi sekusikhathi eside okay 2 years 3 years yeah siswami sekuyisikhathi ungakumtshela nje ukuthi uzizwa kanjani ngayo okay Molo Bandile yeah unjani Themba njani Themba ubareki into ndizayithetha hapa andikwazi uba uzayithatha kanjani kodwa iqobelo nizofuneka ndiyithethile ufuna ukukhuluma ngani uyabona nawe ubusisi wami ndimphathanga hapa yabo selithi ixesha lento nditya ngaphakathi but sele ndikuthandile ndiye ndakuthanda kudala futhi ndikuthanda hayibo imhlola yami ke phela ndiyaxolisa phambena lona andiphambananga into engaphakathi bomfethu yini uyahlanya ekhanda enhlanye kwenzakalani akwenzeki into but ndiyakuthanda uthatheni sisi wakho ngibizela amakhamera nawo amakhamera nobhuti engabazi uzongitshela phambi kwazi ukuthi uyangithanda uthatheni sisi wakho sekundilisa umameli nama ndiyicontrol nikwazi uyicontrol feeling eminayo hayi ngiyahlolela impela ndiyacela uthathe mina sizomchazela cha sisi wami ngeke kwenzeke lokho ngeke sisi wami ndiyacela angisakwazi nozibamba hey Alon usho ukuthi yonke nje leminyaka le ngingene lapha ke ngize kusisi wakho wena ngihalela ngakhumbona ngelanga ungitshela ukuthi itrunk yami right ngiright ngigqoka usikala wena ngigqoka ama trunk mina amanye amajita agqoka usikala uyenza kanjani lonto le wayekubone kanjani ukuthi wambone kanjani sisi ayibo benimane ndibaqoba benisisi wami xale besendlini andikazi bani like izoba ngathi lento inappropriate but beniloko kumele uthi nje mawusendlini usisi wami mina nimane ndiyona iqoba phaya ngefestile and nimane ndimagine nje uba unjani ebhedini zonke izinto and xa uye wafika endlini like xa seluhambile mandifike kukhona isimeli sekholoni yakho yo ndivele ndigeze fethu ndigeze manje bafu uyayizwela ukuthi uthini mfowethu azibhuti anganothi ngithini kodwa kade angisola lento le azikhona la ngangifike khona kuko wahamba mama ngishiya naye njengena ngimthatha njengosisi omdala yena hawo ngishiya naye usisi ufika usele duze wami uyangibrasha ngithatha njengosibari angazi kwenzakalani lo sisi hayi ngisho ukuthi ngingayinaki le wayibrasha phi bafu isifuba baba sihleli esofeni eyi1 le double ngibuka imuvi wafika wahlala khona manje lokhane ngibrasha lo sisi ngithi yini manje ngoba usibari futhi usisomdala uzothini sisi wakho mfika la qala ashaya into zakhe asuka hamba hayi ngeke sisi wami ngeke uzothini usisi wakho nje methula lento yenza manje ungihlambalaza phambi kwezwe andikuhlazi kodwa ke nawe expect uba ndithini mina after izinto uzenzele sisi wami and mandibona ama-muscles akho ibody shape yakho expect uba ndithini mina sono sami ukuthi mina ngizekile ngizobona usisi wakho kini and indlela omthanda ngayo usisi wami wena manje mengithanda usisi wakho nawe ufuna ngithande nawe sithanda soyithuka umenze njani ke usisi wakho uzofuneka understandile understandani uba nami ndiyakufuna hayi bu nayi imhlola bu hayibo serious ngempela serious right ekhanda right bafu ngabe yini enye ake wayenza usisi ekhombisa ukuthi mhlawumbe ekukhumbuza umasesho lento uthi uyakuthanda usisi wami okunye omncane nje ngeke ngikunake bekuwashiyo kuneke kulayini sisi ngokuthula ingubo esami iskiphu yasibamba mbona ukuthi uyasifila ngitshethe hayi mhlawumbe unikela kamnandi iperfume engigcobayo yabo hayi ngingayinaki lonto manje mase sesho kanje futhi hayi ngeke siyabuya nomqondo ukuthi lengane vete isho kade ngikelele lento ngabe kuyiqiniso ukuthi ubamba iskipha sakho usibambe kanje bhuti inyani besele ndizi-imagine nje masele ndimhaka and like iperfume yakhe inuka kamnandi like sendimbona njengomuntu wami kwayena already andiyazi ke uba like maye sithi yena uzothenzi nje lokho Alona kuleka nesisi wami ngimenze njani usisi wakho ngithatha sizothetha naye sithi naye ukuthini uba like sele siyajola nathi so if ever nawe ufuna ukujola nami naye ajole nami futhi nina nifuna ungenza
nibe sithembu sami. Ungalunga noba kunjalo. Hayi ngeke. Siswami awucabanga ukuthi usisi wakho mhlambe ngakuthakatha ngalento le? Sizothetha njengefamily. Uba uyandithakatha ke andiyazi ngicacile ngizobe ndifele ethandweni. Hayi akho. Uright ngempela. Hayi bo ndi-right. Kangoku ndithini ndifihla indlela endiziva ngayo ngawo. Ndifele ngaphakathi. Usisi wakho uyayazi lento. Wena ngabe mhlambe bingekho into ekisho ngaphakathi? Mina nje bengimthatha njengesisi omdala. Usibari wakho. Usibari wami. Hayi ngingekho into esho ngaphakathi. Hayi. Yena hayi muhle impela, waphekile uright. Kodwa hayi ngeke. Awucabanga ukuthi sisi wakho uzonyanya uma unqoba umfowabo umtshothi muhle? Uzo understand sisi wakho ukuthi uyena ongibizele lapha phela ngeke ngamnqoba umuntu. Muhle impela. Kodwa hayi khona ngeke. Nawe uzo understand sisi wakho ukuthi uyezwa ukuthi iside lami lithina. Ngisho ukuthi yabo. Yini ngabe sisenye uke wayenza nje uthi uyenzela ubhudi angayinakanga yena? Hayibo xa ifike pha ndihlezi ngisenza sure uba ndim omphekelayo and ndifuna ukuba like ndiyomnika ukutya xa ehleli nosisi wami. Ndibe ngathi ndifuna uba mama spend ixesha kunye but ndifuna ukuba abone uba ndimkhathalele kodwa yena ngayibona eyo nto. Uqhubeka athanda usisi wami and ngeke ngoku ke sendizibona ngathi sendiba nejealous ngapha because akayiboni uba mna ndiyamthanda. And ke uyakhumbula kwi-birthday yakho uba kukhona igift wathi usisi wami ivela kum kwabe kukhona ibliss nama-chips ne-t-shirt and of which lo t-shirt ile unxibileyo ngoku sazithengwe ndim. And andifuna ubona uba ndiziva njani ngawo but wena awuzange uyibone. Kanti ufuna ndide ndithini ke ngoku ukuze ubone uba ndiyakufuna futhi ndiyakuthanda and andizode ndiyitshintshe le nto just because ulithi ujola nosisi wami. So wena sisawuyizwa le nto ukuthi ngathi ushaya phansi uyanqaba? Ndiyayiva but andiyiveli ntweni. Mina into endiyazi uba ndiyamthanda. Awucabanga ukuthi abazali benu mhlawumbe bazophoxeka ukuthi wena ufuna ukuthatha indoda kasisi wakho? Bazophoxeka but ke ngoku ndizothini silapha apho sikhona andizikhethelanga ufila le nto ndiyifilayo. Wena ufuna le nto oyifunayo? Nguye futhi ondizise apha. Awucabanga ukuthi nawe ngaba khona ukuthathelayo in future if kwenzeka ukuthi uyamwina? Umuntu andithathele yena? Hayi ndiyayicinga leyo but iselixesha lam ngoku. Ndime ndifila le feeling. So usisi wami sizophinde simbone naye futhi ubandile because yena ndimthandile andizude ndibe ndixoka ndiya ngapha nangapha. I-feelings ziyazikhula ngokukhula ngoba yena distance apha kum. Sisi wami ngabe omunye umbuzo uzothi umbukele mhlambe wena umuhle kangaka ngoba eseshilo ubafo wena mhlambe awunayo yini indoda? Ndinayo indoda but andisayithandi. Ufuna ukuyiyeka for ubafo? Ngifuna ukuyiyeka for ubandile. Ngabe mhlawumbe ikhona into eke yayenza noma yenzanga lutho nje siyayisenasidingo mhlawumbe isiba ngesicefe? Ayisekho umsebenzi wakhe because ever since I met ever since ndabona ubandile ndabona izinto ezenzela usisi wami ngibona indlela amthanda ngayo indlela amkhathalele ngayo yena nave nambona uba like he's of no match so ndaqonda uba phofu azange ndiyiplane le nto azange ndiyifune futhi yave yazenzakalela nje ndazibona sele ndilapha. Ngabe sisi umuntu uzozibuza ukuthi le nto ofuna ukuyenza mhlambe ngabe ujwayele yini ukuyenza mhlambe nale ndoda onayo mhlambe khona yini owamthathela yona owasala ekhala? Andiyazi uba ukhona umuntu wasala ekhala na because kum wafika ethi akanamntu and le nto ndiyaqala uyenza ndiyaqala kwakuzibika emfaneni andikaze ndiyenze ngaphandle. Unabo abangani vele? Nabo abangani. Awucabanga ukuthi bazokubuka ukuthi nabo ngabathathela amadoda? Kaloku xa befuna uphuma kum girl into yobana ndingabathathela amadoda bangaphuma kum but andikaze ndithatheleleni bekaze ndibathathela amadoda kuthe bezocinga loo nto. Yini ofuna ukuyisho nango umbona uba ubandile? Yini ofuna ukuyisho kuyena nango umtshela? Ngifuna ukuba ngimxelele bacela afunde ukundithanda sizoyilungisa lento nosisi wami. Ifeva kuthiwa ke maka uzosenza isithembu makasenze isithembu but ndifuna ndithande. Uyayazi mosiba like ndifunda isikolo so andifuni imali yakho andifuni into yakho like ndifuna wena uba undithande ndikufuna wena wonke and nesi skipper like ndingazidabulisha zibe zininzi so nje and usisi wami nje khona izinto nje ezivamana ezithetha ngawo and andifuni kube ndizithetha ndifuna lento ibe ngathi sobayi-2 andifuni kube khona i-third wheel apha ndifuna sithethe ngathi sobabini. Bafo ngathi uyathamba nje lento ngathi sikushaya ngaphakathi kwayiwena mfethu uthini mfethu wena ithini into yakho mfowethu wena ngabe mhlambe awukazi nje nenhlasi ibe khona encane na intokazi yakushela?
Mfethu yabona nje mfethu hayi ukuthi hayi futhi sini ini udobela ibamba inhlanzi emanzini ndo hayi kona inkani khona kodwa yabona manje kushubile mase khuluma nje angisazi baba umuntu wakho awusabi ukuthi mekubona usmayila kanje ngoba David Boy izwe lonke awusabi ukuthi mekubona usmayila kanje ucanga ukuthi wena vele buvela umfuna usisi wakho mhlawumbe uyamfuna vele nawe so ikhuluma phela leyo oqedela ukhulunywa ngeqedela because phela ngensizwa nami ngeke ngahleki angithi nawe kubona uyoshela intombi ifika intombi uyishela ngisho athi adinga iqumbe kanjani gcina isincubo Nose silodlala i-character ube insizwa la kumina. Wangishela ngayintombi. Hayi kodwa ngazi. Safanele ibuye kahle le ngoba hayi ngeke kodwa usisi wakhe. Ngidwami ngeke usisi wakhe ngeke. Ayikwazi. Ngabe ngoba uthi uyamthanda yini wena ongayenza usisi wakhe angayenzi mhlawumbe? I can lick him from head to toes and I doubt uyayenza lonto usisi wami. Cha ngiyabonga. Ngiyabonga. Uzomtshela ukuthi ayenze wena cha phuma kumina angengikwazi ukuphuma kuwe noma uhamba naso leskipa sakho ndisifuna phuma kumina andisifuni ndakupha sisipho esigift ufunani kumina ngifuna wena zwami awuzothini amali sizothetha naye ndichilo musi ba sizothetha naye uthetha naye uthini sizomxela liba like siyathandana and if ever ke uyakuthanda naye enough uzovuma uba sesithini manje angifuni ke mina ufuna ukwenza njani angikwazi ke uzothini because ndiyakuthanda and angeke ndende ukukuthanda just because ungithanda zama yini matter akakufuni ngempela yini ungancamela ukuhamba amazwe yini wesisi I doubt uba ingenzeka lonto awuyena umuntu osebenzisa ezinye izinto ukuze athola abantu fani bandinga andiyazi bani ngathini kodwa nje kuzoba buhlungu kuzoba buhlungu kakhulu ngabe wona sengilesikhathi esingakanani uthule lento ngoba enazo 2 years it's almost a year yaqala kanjani lento ukuthi uzumthande nje like qala ukuyinothisa uba athi xa efikile endlini ehleli nosisi wami behleka ngive ndibhoreke ngive ndidikeke nje out of the blue and makuthiwa nje uzofika vele qonda uba yo ingaske ndive ndihambe nje hlala kwenye indawo nje apho bangazuba khona but xa indim naye ndifila comfortable ingaske angafiki usisi wami angabuya apha ekhona and ubethi xa efika ekhaya asibethe ngamahagi sonke and I would feel i-warmth ye-hug yakhe ngiqonda ayibo like indithatha indibeka apho ndifuna ukuya khona yeah ingaske angangandiyeki futhi abafoli shuthi wena ihagi efikeni haga bafo wena wawungabona isikonto wrong yokuthi ufike ubahage bonke ekhaya bekhona basathi sengibathatha njengomndeni wami ngibahaga shuthi umuntu yena phela efile ama feelings mina angezwa lutho kodwa angithatha le yakhe ngithi iyasisa bo ngiyababingelele ekhaya but wena bakutheni like endibambo hlobo ihlele endlini ngithena abafazi ababili ngazi khona ingamazi babukeli niyabona ukuthi la ukhona ungathi uyahaga kanti ihagi khona ekwenzayo ngabe iseyinkonzweni ngabe kuphi la nikhona emndenini kofika indoda kasisi wakho ikushaye ngehagi manje gcina isiconnect kodwa Nkosi yami sisi wami ngabe yiwaphi amazwi ufuna ukuwasho kuyena nje okugcina ngicike asuka ngaphakathi enhlizweni yakho unanga ubhude khona before ngithi akakhululeke ndingamxelela uba ndiyamthanda inhliziyo yami yonke and le feeling is real and futhi ndiyathanda uba ndiyamthanda ingaske naye afunde ukundithanda ngabe unazo ingane naye unazo ingane futhi usisi wakho unazo ingane bake binazo hayi bhuti abanabo abantwana abanabo abantwana and andibaweni noba babe nabantwana ndifuna azalelwe nje ngifuna umzalelo indlalifa umntwana i-first born yakhe ngifuna ibe yam ufuna ingane ezingaki mfowethu hayi ingane ezimbili mfowethu unanga uthi angakuzalela ngisho abantwana hayi kambe uzalela umunye umuntu ngifuna uzalela yena usisi wakhe uzozalela akekho omnye umuntu enimfilayo ngaphandle kwakho ke ngoku
Ungifila kanjani wazi ungithinta? Ngokhaga nje wena usangifila wena. Manje imagine phela. Sure. Uzalelo nje endlini impela la. Uthathini uAmahle ngalento yenzayo mfethu? Amahle ndichilo nje uba sizothetha naye. Akho nto ingalungisekiyo. Akho nto ingalungisekiyo. Ufike umtshela ukuthini? Uba like ngifela in love nawe ndikuthandile. Azogcina kuthakathwana la. Akho ndizothakathana la sikhuliswe kahle ekhaya. Yaziwa nje uba umthi awungeni. Yiloo nto ndide nazi. Abazali bona ke kubacabangele. Angithi kwaziwa ke ngithandana nosisi wakho. Nawe sekufuna wazi ukuthi uthandana nami. Mina kuthiwa nginjani, ngenze njani? Hayibo insizwa phela nawe. Sholo ukuthi nje wena. Mase kuthiwa ngiyavuma lento le uzokwenza njani kini? Uzohlalisana kanjani nosisi wakho? Ubacacile kaloku ngizozifunela indlu yami apho ngizorenta khona uzomana uza kuma kanye. Manje ngizwa kuwena. Ngikuya kusisi wakho, manje ngiza kuwe. Nami uzobuthanana namosi. Kangoku uzoavoida njani mina? Ngathi awicabanga nje. Ngicingile into yonyaka yonke uthi ndiyicinganga. Ucabanga udoti unyaka wonke. Uthathela usisi wakhe indoda. Ayingodoti lona. Ayingodoti lona. Ndiyakuthanda. Ama tuzothi. Khona into ishilo lapha kwi-text usibhalele my sister. La uthi uzame ngisho ukuthi nihambe nishaye umoya wazi wathi wamthengela i-ice cream ungaku usilandise lapho kwenzakalani nani yapha ayibo like ndam-invite like ndamcela phofu uba siye kwi-ice cream date yena ke like ever since wayendithetha njengesisi wakhe wavuma ke uba masiphume so saya olwandle so ndamkhupha thengele ice cream sachila nalapha khangaboni kwantu ubani wayekhokhile ndim wakhokhe ngayiphi imali yami umama wakho noma abazali bakho bayazi ukuthi imali yabo uhamba ngayo for sure ngiyazi imali yabo hayi bayazi lonto ngifuna ukumspoiler cha and ndava kahle ke nisokwenza lonto manje webhodi ungaboni ngasikhathi sasihambani kwi-ice cream date ukuthi uyakuthanda Shoba ngisho nje bro. Ngitshela ukuthi ngithanda njengosibani. Uyazi umuntu wakho ukuthi uhamba naye ice cream date. Ngiyakazi ngamtshela. Wayengakazi umtshela. Hayi. Ngiyalibala nje phela. Ngiyalibala. Uyalibala noma uyabona si wrong leyo nto. Khona ku wrong ngoba uzoxabana. Uphinde axabane nami. Futhi kuzenzakala ngemva kwalokho. Siswami awuboni ukuthi mhlambe lento le umbukeli uzothi mhlambe hayi ngeke lo sisi mhlambe ngeke ngathi mhlambe yalunywa noma mhlambe uvuke ufebe ukuthi afuna indoda yasisi wakhe. Iyenzeka lento. Andiyazi bazocingela izinto ezininzi endezimbi ngam but ke difirm kule nto ndiyenzileyo because into endiyifila ngaphakathi. Beningade ndicinga bacingela izinto ezimbi nje. Awunandaba nomakhelwane ukuthi bazothatha indoda yasisi wakho bokuzonda nomndeni. Hayi yanandaba. Wena ufuna lento uyifunayo. Hey. Mfowethu athina amazwi akho ngawasho ukusisa mpethele ukugcina nangu uthi uyakuthanda mfowethu. Mina ngisazi ke manje bhuti uthini. Alona angimazi ungenelweni. Angimazi. Hayi. Safanele into ayikhulume. Ayikhulume kukhona usisi wakhe because manje ayimase sebona lapha inkinga eningi futhi. Ngagcina kuliwe ngisho endlini. Banga intengeko. Ngona ukuba ufike nosisi wakhe ke yena ke azosho yona lento le. Bonazi kwenzeka kanjani. Mhlawumbe nawe usisi wakhe angavuma phela ukuthi babe ndawonye. Ngoba phela nami ngilomtitha lo ufuna isithembu vele. Kodwa mengisazoqala ngosisi wakhe yabo. Manje yena nje usiyangiphuthuma sengihambela phambili ngento ukuthi mengengenze ngoba kusese womuntu wami manje yena usefuna ngisithathe isithembu khona la kuphi futhi nje mina nje kuthiwa nami ngumuntu onjani ababukeli bazothi nje into right iveleyo into engayitsho kuwe mina bantu bakho into ngenzele yona ndingahlamba nokuhlamba mhlambe yonke indawo futhi and ifeva kuthiwa uya ukucinga kwakho ke kudinga uba ube nemali ndingayinika neyo thinking allowance so nansi nje into nokushiya nayo mina ngishiya nalo hamba ohlamba wena thathe thinking allowance yakho uhambe nayo ngeke ngiyenze lo nto mina engikusho manje babukeli ngiyazibonela ubhuti uyathamba uyaqina uyaqina ngazuthi ezinye zezinto yabona
So enye into babukele santhanda unyaka omusha izinto ezenzekalayo. Ayish. Siswami uzizwa kanjani ngoba esho kanje futhi hayi ngiyakukhulula mfowethu ungahamba mfowethu yabona ngiyakukhulula mfowethu nimpelezele my team nomgibelisa bakwethu siswami uzizwa kanjani ngoba kwenzekani engaphuma nempendulo straight The hurt and buhlungu kakhulu but because benginethemba loba izinto zizoba right since sendifonele yeah but kodwa uthi usazocabanga nje awucanga mhlawumbe usazoba right ndingavuma uba ngaba right awucabanga ukuthi mhlawumbe lento ufuna niyenze esayidini yeah ingenzeka baweka ama-cameras yeah ubold apha phambi kwenu but mase ndithetha naye ecaleni uzoba right yeah South Africa yonke niyayibonela ukuthi kunjani kunje akukho nami engingakwenza kodwa yikona lokhu amehlo enu nezindlebe zenu akutholayo siyabonga